Nasemini siyiphathela umfundisi Mbewana wase foundation inkosi Mbusisa. Umthandazo weSabatha mini enhle wona. Nkosi yasezulwini. Ngibelela ngomthandazo uza kwethu umfundisi uBhedla waseMthatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova banazarethani Banda lenkosi masiko Christian aze amen. Ayikhethi inkosi yaseThemba waNazaretha.
Bantwana benkosi, ndinoloyiko olukhona kuba indawo le endiye kuyo hayi ayiqheleki. Nokokuba ungaba umdala kangakanani na, le ndawo le ngeke iqheleke emntwini wasemhlabeni njengam. Bangcwele, ngizake ngiqale ngixoxele indaba yamakhosi asezulwini, ngemisebenzi yawo eyayenza lapha kumi ngayibona. Ngakho-ke ngaqonda ngixoxa ngawo ngaphambi kwabe ngahle kuvele kulula, ndibe ndinesicelo kuNkulunkulu uba ubethanda ngikhulume into ayithandayo, ndizoyiphiwa nguye ke into ayithandayo. Kodwa manje ngizake ngiqale ngele nkosi yesibili, ilanga lamalanga. Ngiqala ukuya kuyo kukho into endiyoyicela. Ndiya kuyo inkosi ngiyocela umsebenzi. Mfowethu endilamana naye wayesekhaya esebolweni, ndaxhumanisa naleli soka lamukela emsebenzini enkosini. Baba, ngicela umsebenzi. Lithi ucela pho umsebenzi? Lithi ndiwucela efemini ekuthiwa kuseKhinoshi. Ufuna ukuya nini? Ndaqondanisa nalolu suku umfowethu ezabe esuka ekhaya ebuyela emsebenzini eseholidini. Kulungile-ke, uze uhambe ngalo mini oyishoyo uyofeza bazafika ukwazi ngale mini ebendiyishilo, ngalo mini kwakujibuluka hamba yakhona. Mandifika ngihamba esangweni lapha kwandaba nabantu wakhona oqashayo. Ngingena esangweni, wayephuma amabhalane e-ofisi phethe ibhukwana lakhe. Ngayiphuma ngavele abone mina, ngihamba ngedwa-ke angizi bona cha bezwa mina impela. Ngiyamazi-ke amabhalane uyena oqasha ngiye phaka kuye. Mandifika kuyathi liphi ipasi lakho, fake isandla ephaketheni ndimnike, alithatha aligcine. Umthetho wakhe kanti ufuna abantu abangu-10, sefuna abantu abangu-9 lapha kulaba ya thatha abantu abangu-9 wabazisa la. Babhalisa sahamba saya personal office. Masifika pha sanga abaqashwayo, sephuma umlungu lapha e-ofisi wathi kulo mabhalane bonke laba bantu bafike labo lapho baqashile akekho ozabalitoho ukubarejiste bonke la bantu. Ngangena-ke Khiloshi ngalo mini, azange ngifese ngoba ndandiqala ukofika khona. Ngena lapha esangweni bizwa kulo mabhalane. Sahamba-ke salapha epersonal nathi sathola amakati, sabuya khona isibhedlela sakhona-ke esiyingozi uma ungabhekanga, kuba uhlolwe into ezimbili, uhlolwe isikhathi sakho, uhlolwe nalapha emchameni. Bathola abantu abangayiboni kahle lapha, sufeyilile umsebenzi awusekhona. Ngaphasa-ke kuzo zonke lezi ndawo
buyela e-office apho sizowabiwa khona. Kuthiwa kume wena bona-ke hamba uyolala, uzongena ngo-6 ntambama. Ndawulala awungena-ke ngo-6, kanti sekukuphela kokuphela uba uthole ngempela umsebenzi. Ngiwucelephi enkosini yasezulwini ilanga lamalanga. Bheka nje umuntu ekubuza ukuthi ufunaphi umsebenzi, ngisho apho ngiwufuna khona. Ngawuthola kuyo le ndawo bengifuna kuyo, engisho lapha kuyena akushayanga eceleni. Kwamka ngoba phela ngaleso sikhathi angikaganwa. Kwasho kwacaca ukuthi ke ngoku hayi singaxoxa nabasemzini bakhonto khona. Ngicela-ke useyiyo inkosi langa ngalo lexesha. Kufika isikhathi sokuba manditshate, sengitshadile sabathola abantwana kodwa babengami. Sibathole bedlule baze baba ngo-9. Ndingayi ukuyobika enkosini, inkosi ngiphambi kwayo hlukane kancane nayo ibe khona. Ebusuku ifike ibuze inkosi unantoni nithayi baba nalo leyo bandi nengxaki uba abantwana bekho. Hayi ndingakhathazeki ngayo, yayingahluki ngato loo nto. Sekuwela isu lika-9 kungeSeptemba inkosi sekuphakamile, ngahamba ngakuyo ngathi baba ngiyabathola abantwana bayedlula. Izwi lokuqala nje lemphendulayo, unkosikazi ukhulelwe yini manje? Ndithi baba cha, akhulelwanga. Naleyo akazathi masekhulelwe inyanga ziwu-3 uzela kumina. Kwamka-ke kwanjalo mpela, thema sezu-3 yaya kuyo inkosi yayikhona ephakameni. Hayi zange ibuze ukhulelwe yini manje, futhi ayizange isho ukuthi malifuna amafutha alifuna amanzi. Yavele yathi nje inkosi ibusise kuphela nabo. Kanti ngalela xesha ndibika ndithi baba unkosikazi sekhulelwe ngoku. Seyayazi yonke into esisho ngaphambili nayo. Qhubeka inyanga baze bafika isikhathi sokubeletha. Waye kulo mntu waseNazaretha apho wayekhona wabelethela khona. Ngahlala hlezi hayi isikhathi ngabe zihamba ngaso zafika yangahamba le ngane. Hoye le ntombazana, hayi-ke le ngane igama layo ngoba ngiyoqala ikho ukuthi imileyo enganeni ezo-9 usibongile igama layo. Yakhula kwavele yemfana. Yathi yabona-ke nomfana oveleyo igama lakhe Thabani. Kwavela omunye wesibili welama lo, nathi igama lalo mfana Khetho Kuhle. Emva kwakhe kwavela intombazane egama layo sathi Mthembekile. Emva kwaleyo ntombazane kwavela enye uThembekile waba ngemva kwale ntombazane elama yona le ndala ekwathiwa ngithabisile yona. Amantombazane aba-4 abafana baba babini kulaba abantwana abangu-9 abedlula. Kusho
ukuthi ngamanye amazwi ngazi noma ngibala kahle kuba nokuba lokho kunto endiyiqedile. Dangazi ukuthi bangakhi ke ngoku labantwana bebonke. Vele ke bakwazi ukusheshisa ubaba abantu. Kumbe benza mhlawumbe sinibele. Kusho ukuthi 5 ngiqele kwesandla. Kodwa kwenele lelo nani engabe liyafuneka. Abaziyo ukushoyo seyiqedile lesi sibalo wena bosisho. Kwemka kwazofika esikhathini senkosi inyanga yezulu. Ndihlukanisa imisebenzi yalamakhosi eyenza kuwo. Inyanga yezulu sahamba nayo saya emzini olaphe waxolo okuthiwa sethembeni. Sizawuphuma lapho sibheka emzini waselivuyweni iqala uShembe bawelele ngale ngaphesheya. Yawena inyanga yezulu sakhona elivuyweni. Sengeqa siselapha ethembeni singakasuki. Sisafulisa abantu ngaleso sikhathi ngamshumayela. Futhi ngani ngafuna ngazi ukuthi bakanjani noma ukhona idemonian. Ngingafuna umntwana bize ngomshumayela. Ndifuna ndibizwe nje ngiqalisa ukuthi kodwa ndibe ngingumshumayela. Ithi inkosi waza lapha Mbewana. Hope lo Mbewana. Ngekho mnyeni yebhakula. Ithi iphi yamoto yakho enkulu. Baba ikhona. Kodwa enhlizweni ndiyasola. Inkosi yayibona kanjani imoto ngoba ngaze ndize nayo. Yabona kanjani ukuthi nemoto enkulu. Ngikhohlise iba nguNkulunkulu lo. Imali khona athi idayise imoto. Uthenge enye engangayo le onayo mawusafuna imoto enkulu. Ivume siyabe sofika evuyeni phela umhlanga wasevuyeni ngodume ngekhaya. Ufike ekhaya ngizama ukuyidumisa le moto idume ngiye. Kusasa ngizama ukuyidumisa ayidume ngisho ayivumi udume. Ivule carburetor upetrol uyangena wona. Cha petrol awungeni. Hayi make ngivule wonke lo carburetor nje ndiyobona idata leliya eliphezulu kwa carburetor elidedele petrol ungani. Ngavula noma ngofika khona. Athi manje ivula ngafika pha. Nali sele lisimlenze phezulu phakathi carburetor. Ingene bese carburetor ngeke ingene kwande ngoba kwanentuthwane ngene carburetor. Leli sele lingene phili. Bizmakhelwane wayine khumbi. Khela nazo next nathi into endingayiboni kahle. Uthi leli sele ngaba lingene phi lapha. Ezimakhelwane nathi mayithi ima afuneki qinisele ngokuba la ake ngiqale ngekhaya ndiyozilungisa. Ngazilungisa nhoboni. Abantu bebazazi ngihamba yayozilungisa ngalo ndlela yayozilungisa ngayo eyaziyo. Yabuya senje ndiyofuna uloku nozima thuluzi. Ngongculele lisele iphumbu. Thatha nokushotsa ngayo. Ufike nalimbela ngala lishiya. Wafika. Sekulungile makhelwane. Uthayike kulungile ngosengalibheka. Futhi seyenzile le nto ayazi kade. Banezinto zabo abazaziyo. Siyahlupheka ke thina zokuziqinisa kwamhlawumbe into yokuziqinisa sasa. Ndathi hey
uShembe uyishilo lento wathi mandiyidayisele imoto seyinamadimo ngoba wena ulayisha amakholwa ngakho-ke yiyo lento yokuba beyifaka amadimo ukuthi inkosi la ithembile. Ngidlula kapho-ke ngoku kule nkosi yesibini yesithathu sendiya eThingweni emsebenzini ndihambe ndiyosebenza kwenye department kunemoto kabelungu abandika yona nami langangathi ndingconywana njalo imoto ngeyama abelungu abeyifuna bazoyicela kubi bayitshele kumina bayithathe bayapho bayakhona. Namhlanje bayatshela-ke imoto sizotheleka imoto kuwe siye eThekwini ndivume nthi thatheni yena ngiyosibeka kuya department esiyosebenza kuyo ngo-9 ningasilandi isilande ngedini sithatheke bawusibeka belungu ngilanda uShembe lapho lezi cebiso uShembe imisebenzi yakhe ukuthi njengoba nihlezi la nishile nemizi yenu nemizi yoyihlo anivele idlala nize kuNkulunkulu lapha. Ake bashiya belungu lapha sisebenze khona-ke imisindo elwa kuyo lapha zonke izinto zikhona lapha itiye ikofi ishukela yonke ikhona lapha siyakhona ngo-9 kuthema ukushaya u-9 sibona laba sibala besibheka mabesibheka bahleke ngaze ukuhlabeka kancane laba besibheka bahleke intoni ndithi kulo sisebenza naye ngowanzama basihleka athaya phasi bayazi ukuthi njengoba sekushaywa u-20% naye kuzoshaya uphasi siphume sihambe lapha emnyango ikhonto esingahlangana naye thina esingabe singaba la siphume emnyango sihambe kancane nje singale ngizwe ukuthi le nsizwa kwanzama hey yini la emashiyeni apha kuwo yintoni hey lungwengwelano la emashiyeni athi yena hayi zintwala zengulube ndithuke kakhulu bayitshela indaba ey'ntwala zengulube ndihlala ndiyifanda abantu beyisho loo nto namhlanje iqondana nami le nto yey'ntwala zengulube ngokuthini hayi sibuye sizela mhlawumbe nabanye abantu ababili abalasebenza la axoxe nabo lo nto hey nalapha kuye manje ngibheka lungwengwe lulele namathebetele uthule apha emashini athi omunye umuntu kwesho kulo hayi ngusibani ongasanisize kule nto yena avame ukuyelapha yena ozayelapha athi lo hamba ungibiza ndiyime la hey la umina waxoxa nzulu lwandle bayisho wayibala lezinto afuneka amnike zona okunye ngokuphalaza okunye ngokugquma okunye ngokukhatha ngokugquma lokho okunye ngokubiliswa amanzi kathebe sidakusekweni ezidakusekweni ukuzala amabhola ayebile thele leyo nto okethelwayo gcoboza athiwa anakuhlangana kwana le nto ndizabe ndishayela umjolo ucingo yena engivile kuthiwa beyile enkosini andijekthi inkosi kuyiphi indawo ndinemoto nje andiyofika lapha kuloo ndawo nempela-ke sifike lapha eshapha ngedini masifike eshapha lapha elokheni yami khona amafutha khona amanzi abusisiwe alapha elokheni yami
ngithathele amanzi oqala ngithatha amafutha ngiwaphothe sithathele amanzi wake lapha ngihambe ngiyogeza lapha ngeza ubuso ngamanzi abusisiweyo siphume-ke sihambe ngo-3 siyabuya sizitini khona la eShaka masifika lapha athi yena lo tshela laba abakhona la eShaka ethi ngiyabona lezi zinto ezizilapha kumina thina ngibona bazikhona bathi zikhona ngiyabona basekho apha kuye lezi zinto asekho ngamanzi abusisiweyo kaShembe namafutha mhlawumbe sibuye yena insuku zaze zabantathu entshadelo ukuthoma kayenza apheli kaze baphela ngosuku lwesithathu la kumele kunesitokhu impela kuphela isole esebenzayo babuya bonke abantu yeyi awusho yini ukuthi uyenzile ngeke ususela kulele zintwana zinangamanzi abusisiweyo nangamafutha bathi akosithelele kancane lapha esiphumeni lamanzi uthelela athi lo mengane uthelela hey amanzi lapho baba ngokwane amanzi lento le athi ngamafutha uvaseline lo wasesitolo angeke izinto zisusenziwayo wazi lamazalezo abe sesukile phela uShemba ngamasi bese sesukile nesandla sikaShemba ngasasa zisuka zaphela zange siphinde zibe khona wathi etane kanje lokho sifika ezizama ya bese iphelile kumina hayi insuku ezimbili kusuka nje ngo-1 kwazoshaya le kasandaba wamasi pheli into yandencinisa yeyandenyanyisa kakhulu kuthiwa zintwana zengulube zifuna napha ku ngoba nhlala ebantwini futhi nakhona ngingazi uba zize zibe khona intwala zengulube ebantwini ngezani kwenziwana ngasi akwazi ukuxoxa ibaba ngesibangixoxele kahle ukuthi lezi ntwala ngeza ntoni kebangcwele ngabe ngoku yintoni ngoba lezanto ziningi lezanto zishoyo ukuthi ingazazi basile khona endenyanya kubo-ke endincina lapha thathwa zonke izilwane lezi sifakwe lapha zigalo amukhulu wamthothelwa phaa emanzini ebili zinsizi ziyasifakwa kufakwani kuzo yintoni ngezani lezansizi ezibhalayo zazi bazazi bona abangazi bazo imisebenzi-ke le yothimo makhosi mangakhe manje awu-4 onke la makhosi la kumi abanawo umsebenzi uthingo sekhaya la kwakuzoba nguYoyeni uyokuJanuwari ngalolu suku luba kuzohanja kuyokuJanuwari ngahamba sathi hlezi mhlawumbe ngihamba kusasa kanti ebusuku abafana ngoba mina nesontweni bona bayejikile mina nesontweni bona bayejikile kanti sebebulela omunye umfana awubone sekufika abantu bathi bafana bakho sebebulela umfana wosibanibani yahamba azipha kwabafana mina ngengekho phajini lapha bekwenziwa khona ilayika basithathe-ke basise lapha endlini thina ngoba le nto yesifo ngeke ibe senduneni ngoba sengiyamaphoyisa kanti bafosela ukuthi lapha enduleni siyobulawa khona lapho siyobulawa khona
lo omnye umfana bangamboni ukuthi uphume nini. Bambonile masifika kodwa manje abasamboni bamfuna ethi phela benani la andimazi besimenani la nama ndimbonanga njengoba nani ngabambona nama ndibonanga wazothi lo wesithathu emile lapha emile la ngoba ayikho enye into abayifunayo bafuna usibulala liphela ngoba ndiyazibona ezinemaso nezibhamu zikhona la naye andibazange bazi ukuthi waphuma kanjani sahlala nalo hayi into basenza yona kodwa zange bafake kwaduma lapha induku endandiyiphethe kwakuliwisa nje libini yabona ukuthi ubambe ngigcine umthetho ngoba ithi mangiyithi induku otheleka ushona kodwa bezapha ukuthi bedakile sabashaya kakhulu sayeka tentambama fika insizwa ziwu-2 zithi baphela abantu bakwa-Mbewana nina bakwethu eGondokana seshanela manje bathi mabethi amaphoyisa athi qhamuka amaphoyisa andibazi abazifihla amakoneni zibhamu futhi abaphumanga ngale side eqhamuka khona amaphoyisa baphuma ngalezi ndlela ezishona ehlathini sithatha ngamaphoyisa anganathi lo oyenenzile le nto pha akekho la tholakala ukuthi bafika lona ndibenyeke lapho kuloo ndawo bangabikho abafana bonke ekhaya balala ekhaya ebusuku bafika laba bantu makulapha esangweni khona manje ngapha kwesango ilitshe elimhlophe nangapha kwesango ilitshe elimhlophe mabefika pha esangweni bafike bahamba isangweni abangeni hayi abangeni bangangeni kuphela bathi bakwasa abakusasa bathi khona amadoda ame pha esangweni manje aqhubeke bezindlu ezishaya phansi besho la amatshe amhlophe abasemasangweni sethumele-ke singakusasa ukuthi inkosi ziye kumfusukani nomthetho wangakabi iyo le nto wagciniyo ma befike enkosini ithi inkosi hayi nimtshela ahlale phansi ngeke babesenza nto ngoba befike ibonile babonile inkosi laba abantu yabafika lapha esangweni bangangena ithi-ke manazaretha hayi lwaciciyelwayo aciciyelwa lo
abangcwele kuso lesi sikhathi sedingo lenkosi inkosi emsebenzini lapha sisikwata kule department yesikole kodwa uyosebenza umsebenzi wehlukile mina umsebenzi engiwusebenzayo wehlukile ubona njengoba sengiyayeka nokusebenza lo msebenzi lo wawungafanele ukusetshenzwa ngumuntu ofana nami ongazi lutho kodwa ngoShembe lona ngicele kuyo umsebenzi wafuka niphakamisa abantu abamkhulu nane office ngabashiya bonke laba phansi nale office ephezulu konjiniya awuhlala khona umsebenzi bafuna losebenza phuma amakhadi azongena kwelami office umsebenzi ngawuthola la kulezi zinto afakwa kuzo wethile nento ethile umsebenzelo umsebenzi kanti-ke imali ayizofana nabantu bonke abalapha kwedepartment imali izaba nkulu kumi andiboni-ke ukuthi imali enkulu abantu bonke laba abalapha imali yabe ngaphansi kwalela enye insizwa la yabona ukuthi ake ngizama ukuthi njengoba yiyo elanda amakhadi lapha ama-payslip iyawanyeka ulibheka ukuthi usibanibani uhola malini usibanibani uhola malini usibanibani uhola malini langena idimoni langena kuleyo nto wabonakala ukuthi kule department umuntu ohola kakhulu yimina langena kanjalo lo ngizwa babekhuluma la nalo mdala wakhe impondo usuka lena izokova imali phambi kwethu sizalibona yabona umuntu bayixoxa nawathi uzawubona ubombhekisisa uzawubona phela hayi-ke ndinganaki isikhathi eside kanti ezinsizwa zombili umzala nomzala bangcabangela kweya department abathola kuwuphonzile ayazi ngento esebenza khona kufuneka ongena isicathulo lapha esisikhumba sizosala lapha siyaqantshuka funeke ngezicathulo eziyirabha lapha kweya department yazi ukuthi bawuthola kanjani uphoyizini bawufaka la esikhathini sami uthi le nsizwa yakwamama ezicakwayo lapha esilingana lapha etafuleni yibhitheke kahle ngasabuze ukulambe kangakanani ungakudli lokudla ithi mathi ngiyabheka ndifuna ukudla ngiyaphuphuma amagwebu kuyabila esayidini isikhaftini sami sesitshekile lento ishise ngomlilo le lophoyizini lapho unceda ngakhona ishisa ngathi ngomlilo sabe sathamba one side ndithi mbamba njengoba izipuni esendizifakile emlonyeni zingu-5 isekhona eyami empilo lapho kulo phoyizini athi yena hayi asazi phela nina Nibemnene yini ngiyabona ngaqhubeka ngizosiza uyabude nje ndaba nokuchitha lokudla alichitha sonke isikhathi sinamafutha akawasheki kwawona lamafutha ngafuna ukuxoxa izinto akasuka babethuphela ukuthi kufuneka athi awushaya u4 beqoqo futhi wangeqhawe lama lelo lokho waqaqeda ngathi athobula phakathi
abantu ke ngoba nawo behlala nabelungu bephayima office nazandisho lutho bebe babatshela abelungu bafuna lesi sikhathi basithatha basigwethe baya naso lapha ekhemesi kubhekwa lo poison bathola ukuthi basendalethu babuya benenga lelo beza babona ukuthi banofake lento lapha kusibani akazi kodwa bathi bebatshelile ngela ngaphambi kwabo aliphelanga isonto uthekwe kumqalo lesibili kwakuthiwa kubo bobabili umsebenzi uphelile bahamba ngokuhamba kwabo sebefikile emakhaya abahlalanga kakhulu bahambe emhlabeni kodwa ke lo omunye wakwaNtuli wayenelikhulu noma uqhelile yena wamula wayelento yokujwayelekile akahloniphi imizi yabantu moyindoda ihloniphi imizi yabantu abanye amadoda ngoba beseshashalazini nje emzini emani yamadoda hayi bahamba belungu bangithathe bangisesibhedlela ngicabanga bangisheka nophozini uzima kakhulu sheka udokotela athi cha akho lutho hamba mangifika laphaya ithi injiniya kodwa ukuze ubuye kusasa ngihambe ngibuya ngakusasa unjani cha ngani ubani wenza lona eqinisweni lonke lo poison njengoba nasifake impule eziwu-5 washonaphi la esiswini nasemlonyeni athintwanga kwapoison washonaphi lo poison uma ngaba singenayo uThixo uzothola uThixo asinaye washonaphi lo poison impuleni eziwu-5 poison washonaphi nangabi nalo uthi lemambane yakwaNtuli nina banithi imithi ngiyiphatha ngqo imithi ngiyiphathe sinde kanjani kanti wena bofuna makwenzekeni bofuna niqhawuke hayi kaniqhawuka ngoba noshebe yonke lento sale ndithi ingake ngiqhawuke nje bawena bofisa bangiqhawuke hlale ndikhona njalo isikhathi amehlo aliphilisi uyazi le ndithi ngisendonywana sekucacuka kwanto bayibhekwe abantwana lapha ushadile uphelile abajwayele ukufunda incwadi ke bathi kodwa ke sifunde incwadi le kuJulayi sifunde eManazaretha incwadi abafundi bafundile incwadi ngeke ke ngisafunda incwadi kuba nasemahlweni andisafunda sabelelo naso sesiyangihluka ngakho ke bangcwele hayi ngathi xesha ngisathibekahle uShembe onento eziningi ngeke simlibazise kakhulu cela ukuthi kubantwana benkomo
olele banthethelele ndicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini usiseluzwini mnandi zaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izinkosisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-15 sicela umshumayeli Mvubu wasemthonjeni wokuphila asiwale isihlabelelo inkosi inkosisa Nkosi busupha wangcwele
Simagati Shembe